tuguhe ikaze ku makuru y'umutekano na diplomasi. Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni intambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse na FARDC, ariko nanone FARDC yahagaritse General Chico Chitambwe imushinja gutuma yikora mu nda abasirikare benshi bagapfa, cyane cyane abarimo abacunga umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bose ari bazanywe baje guhangana na M23. Indege ya Sukhoi 25 ikabarasaho ibisasu byinshi ndetse abaturage bakahatikirira muri iyo mirwano ndetse no muri iyo ntambara. Abasirikare ba FARDC nabo bakahagwa. Ibyo General Chico Chitambwe abenshi batangiye kuvuga ko ashobora kuba yishwe cyangwa se akaba yafungiwe ahantu hatazwi nyuma y'ayo makosa yose, dore ko yavugwaga ko ari inshuti ya Antoine Felix Tchisekedi Chilombo, ariko ku munota wa nyuma birangiye Chico Chitambwe wari wararahiriye kurimbura ndetse no gukuraho M23 ngo n'agasigisigi kayo kakaba katazongera kumvikana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na wavanywe mu nzira. Tugwaye ikaze rero tubaruga mbere banye natwe urero hepfo y'video maze kandi subscribe cyo turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu bambere. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyahagaritse General Major Jerome Chico Chitambwe wari usanzwe ari umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa mu ngabo za Kongo. Uyu musirikare by'umwihariko niwe wari uyoboye intambara ingabo za Kongo Kinshasa zimaze igihe zihanganyemo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Kongo Kinshasa bwamuhagaritse bumushinja ikosa ryakozwe na FARDC irikorera abavandimwe bayo bwite ku murongo w'intambara ku rugamba rwa M23. Kugeza ubu iryo kosa ryatumye hari abasirikare ba FARDC bapfa ntiratangazwa ku mugaragaro. Uyu musirikare cyakora cyo yahagaritswe nyuma y'icyumweru kimwe hatangajwe amakuru y'uko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabagiruka kwikora mu nda. Ni nyuma y'uko kuwa kane tariki ya 9 Gashyantare indege y'intambara ya FARDC yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 bivugwa ko yari itwaye n'umucanshuro w'umurusiya yagiye kurasa ku nyeshyamba za M23 iribeshya irasa ku birindiro by'ingabo za Kongo Kinshasa. Bivugwa ko icyo gihe hapfuye abasirikare barenga 20 ba FARDC ndetse n'abasivili babarirwa muri 7, naho abenshi barakomereka ku rwego rwo hejuru ndetse abenshi bivugwa ko nyine bakomeje kujyanwa kwa muganga ndetse bakomeje kwitabwaho n'ibitaro bibishinzwe bya gisirikare. Ariko bikavugwa ko Perezida Chitsekedi atigeze yishimira nabusa iyi myanzuro ndetse n'ibingibi byavuye muri iyi ntambara, muri uku kurwana kw'aba basirikare ndetse no kuba baragerageje ibyo bashoboye ndetse bikarangira indege ya Sukhoi 25 yari tutagutwawe no mu Rusiya ibakoze mu nda. Ese koko ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizarangira bite? Dore ko bikomeje kuvugwa ko muri territoire ya Masisi n'ubundi urugamba rwazamuye urwego ndetse bakomeje kurwana ku rwego rwo hejuru, bakomeje gutwikana FARDC na M23, abacanshuro FDLR, Mayimayi ndetse n'abandi tandukanye bigize abambari ba FARDC bose ngo bahanganye na M23, ariko M23 ikomeje kugaragaza n'ubundi rwego rudasanzwe, dore ko abaturage noneho batangiye guhunga ndetse abenshi batangiye kuvanwa mu byabo n'uru rusaku rw'amasasu ndetse n'ibindi bikorwa bitangaje bikomeje kubera muri Masisi n'inkengero zayo. Tugwaye ikaze ku makuru y'umutekano na diplomasi n'ibigenda bigarukaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Niba ari ubwa mbere banye natwe reba hepfo y'video maze kandi subscribe cyo turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu bambere. Turagukunda cyane, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.